Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh guys, aya sambal jengkol, terus aya tumis kangkung, lalabana aya leunca, kerupuk, asin kapas, kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Sambal jengkolnya ya guys, dicoba heula. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas amat ayo. Mantap ya guys, langsung disantap baik dengan kejo. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis kangkung lagi. Kerupuk. Mantap amat juga sambal jengkol. Rencana yang guys mantap.
Babelit guys. Sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.